Саминек аш болду, аштын эртеси болду. Эки ооз кичине комментарий берип кеттиң эмеге. Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Бисмилла. Assalomu alaykum jamoat. Mına Xudo xolasa kecha Mamut akaning eskiruv aşı Rayqan jengeme, Çınar jeme eskiruv aşı oldu. Ba Qırgızdın salt eken. Жақшы Құдаға шүгір қонақтары батты, аш жақшы өтті. Бүгін ушул Қырғыздың салты бойынша бүгін ушул тамашасы болуп атат. Шу тамашасында Құда қаласа тынччылыкта, жақшылықта, ынтымақшылықта өткөзүп алалы туғандар. Ушуга бир дуа кылып коелам да. Ушул союлуп аткан топозубуз, улагыбыз тынч өтүп кетсин. Ушу Кудайдын жолуна Кудайы болсун. Ушу балдары кылып аткан ушул инсандардын баары ушул Mamut akame, Rayqan jengeme, Çınar jengeme başlarına sayvan bolsun. Жатқан жерлери жайлуу, топурактары торко болсун. Дейиштен орун берген болсун. Ушу балдарына сынчылык, ынтымакчылык, ден соолук берсин. Балдары ушу неберелеринен, чеберелеринен, кыбыралардан ушундай жакшы күндөрдү көрсүн. Шуларды дагы эскере турган жакшы жигиттер, жакшы угул кыздар өнүп чыга берсин. Баарыбыз жамаат тынч бололу, ынтымак бололу. Şu tamaşada bugün Kuda qoldop tinch esen aman ötüp ketsin. Allah Taaladan so'rayman. Allah Taala menен nasip etken eken atamın aşığında, apamın ejenlemelerini etken atamız Kudaga şükür. Tuğan uruk bar eken, tuğan urukun jardamı menen bardigi jakşı ötüp atat. Daim birinciden den soğuluk uzun ömür versin, şu tuğanlarımız tinch bolsun. Bugünkü bola turgan ulaqdagı jakşı ötüp ketişine biz tilekleşpeysiz. Amin. Allah. Ынтымакчылык болсун. Мына Самиден Чыракбек айтып кетти, Mamut akam ашы жакшы өттү, коноктор батты, шүгүр. Бүгүн аламан улак эми бирден бир Алладан сураныбыз, Алладан тилегенибиз ушулардын окуткан Курандарын Алла Таала кабыл кылган болсун, улак тынч эсен аман өтүп кетсин. Алладан суранабыз. Амин. Şu baldarı, kızları okutkan Çırakbek, Kılıçbek, buna İskender'e bardığına vakit Taalay tapkan taşkanları jakşılıkka buyurup nasip etip iki dünyanın baktılılığına versin de Allah'tan. Ulağızın şu topozdan da soyuş korusat verelim. Allah. Gel, göre, apçıkadan bir olsun. Makine kırmalı. Kolda çiğip kesse atımını alırsın. Ama çatağa gel, yeterler. Güzel. Her türlü kulaktan kalmak. Qayerdan böl taqqan ot taqap barmağın? Erkek ekende. Erkek ekendesi mi? Almaştırabız da. Sen qayerdan qarmağın? Erkek eken degende menem nimettim bile erkek bolsan da qala versin diye özüm. Naraman qarmasam erkek de oldu dedi. Nito jağın qarmalı. Ya bu botun qana qoy baylağını ele baylayız. Bayla. Çevir etme. Çevir etken жақсы. Baylar. İslam senin aslından ölsün aslında et. O şakka. Aldığın bir şey. Üstüne böyle koysun sen az. Muzdağanda özlüğüne gelişi. Bundan kaldım tuttum onu olur. Kapatıp ona böyle olsunlar. Osanda işine göz koysan. Öyle mi al? Öyle alkana gelen iyi kılıç. Eme Başımın da kıl baylat oldu. ne oldu? Munday. Ande tak. Ne kadar nabrık var? Sen koyur. Yok. Ama niye kantar koyun? Yem mantar koy. Nara kantar. Yem geldi kadar.
Gergele soyarsın mı? Metin koy. Ne kadar? Ana o ne? Kudayımız yoluna kuday canınız kuday olmaz. Var da mı? Oradan gelsin sen narağından narağından. Kaçırak kılay. Çekçeken sayılan karşılıklarını gördün mü sen? Hazır yerim soyut. Tavına bir Bunun nevesini alsadan göre de o ha. Moyun Allah'ızdan bir olsa. hatta şu an kaltaraklar koldan gelsin kaltarak. Bir karman bozuldu da. Oldu. Karman bozuldu. Eğer iyileşmişler oldu. Umar. Bunu da alacak. Bunlar kalıp Allah'ınızda jakşı dedi. Umar. Hayır. Şıpırıp bir gideceksin ha. Tamam ben abi. Ne yaşlar ey. Sen yürüdün onunla konuşuyorsun. Ona bak evde. O ne kadar böyle oldu. Kafayla koyup gel az önce. Özü olup kanatta şüt diyeresin be. Bayağı olup geyip dağı şüttü o da tamam. Bunu böyle koyalım da. Az bari uçraşkanга biz nakı alıp geldik biraz. Salman qanday? Yaxshi? Konu koyuyor. Bada sular. Böyle bol bir yak zorlayacak falan. Bir yak çakmayın. Bilmiyorum ama bu mocada malumatım yok. Kaltarak bulu. Emek değil mi? Şu bayağı aldığından yemesi. Yok. Sun toplardan. Calgacak şu minbeye otur bay. Ya bunun içinde kışında 1 litre su var hani bağırırsa. Var. Bu 50 kilo var. yeni jeti. 55 tasası. 55 kilo bu. Yakaş diyor. 55 bin dolar. Şimdi topoz çıkarıp emek kılıştılar. Adam da hayraga yarın da şey kilip kaydıp götür. Lan deyip hayranlar. Altından cengil olsun da al. Sen ulan akıl götürmek de bilesin at. Hayır, kalkacağım ben. Niye ben sana bunu götürmek? Hadi oğlum. Al gelip kaç kere de kısıla. Al ukan yok mu geçme için yok. Da ne eski yok. Kobayla olsa beni eski.
Koca tart hemen. Tart hemen. Kuruluşlara kalalım. Asker var. Kuruluşlar var. Aynen tart. Aynen. Ne oldu? Boşakta burasına gelin açmış derdirak çıkaran çıkma. Baskıla sandaka baskıla. Bas. Hem nerede yetişi oynayalım. Görüyorsun git öyle. Aşka varır lafına Hayda. Gel gel gidin. Karmatmasan katatmaydı. Onu atın. Yo aksakalda Bol de ulaş hemen. Gel direkt. bas ver bile aşkı. Kaça baldarına bakma ki. Baldarına bakma. Oy giriyor giriyor. Ali yakatı. Kıtır. Seni ver açın. Harma atılırma durar. Yeter ver. Yeter. Belli götür. Belli götür. Yo daha kapar. Hem götür hadi. Mallan tut bilirsin ha re. Atılırma mallan. Peki durma. Karmatmasan ne? Atlarlar karmat olsalar tilek'e koy ver tuttu tilek'in atın attın karmat tilek'in attın Karmat var mı? karmat olmaz öter ne işte abi sen Allah sta tilek hadi gel götür al onu. sen aklına gelene bolgula yaşlar he vallahi ne haydi Ya Nuri kırmaç attı. Bunu açtı cevap algılaşadı. Beger o kazanmayın bir aç kalk getir. Taşımayla elinizden ver. Birbirini taşıyın. Ver cevabı mı? Açtı cevap. Kıtırtma.
O şaka var ha. Nurik'in balasında. O geçti. Oy azamat. Ötür onu. وفوفا هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله تعالى شوق Kur'an özün soğun Caba diniyet bütün kelime Müslüman bildilerin şunun vatanında Muhammed'in peygamberine saklarına şunun yüklerine şunun vatanında Muhammed Kemal'in ruhuna Raykan Cengimin Çınar Cemler vaktarına okulgan uşaklıvatkan insanların barışların başına sayavan bolup bilip bilgi olan günlerin geçirip beşinden orun beşine Allah Teala'dan soran kolası olmayın Allahu Akbar. Kattam oldu. Tuğanlar açtı ötkürü aldılar. Barınlar tınçamanın geliydi. Başımızda жақсы өтті. Мына құда қаласа бүгін балдар улақ беріп жатады. Атама чоң улақ беріп жатады. Şu балдарға рахмат. Есініман улағы жақсы өткерсін. Атасына апасына ежелері үзсін, арбақтары құлдап жүрсін. Amin. Мәлі, şu tınıkama rahmat, ne tilese tilek kavul olsun, şu lata oldu, napağın, eceğinin arbağı oldu, şu mərekeleri жақсы өссün, şu tınçaman, şu lukamdan, ne tilesen tileyen kavul olsun, ben toğan urulurdu, el jurtuz, ben tınç bakın. Мәлі, şu kılğan ziyarattарыңыздың бардығы ата-аталған ақсақалдарға, ежелерге, soğuk değilsin, yatkan yerleri yaylı olup, arkası maylı sütlü olup, şuları, baldardı jölöp tayap sürüsün arvaqtары. Şu bugünkü ulaqtağı esen aman ötüp ketsin, şu fata duaların bardığı ballarga teysen, şuların den soğukları çın olup, işleri eğilip Kılıç. Kesken ama oturmayın men canım, ulan belek kola destek gel. Pişkettin, ağıyat atasın. Bugün ulağın başta atağız. Şu ulağı yan tınç ötüp, tınç oynayıp gülüp, başa ketkenler dardınız. Nasıl aman ötketsin? Nasıl aman oynayıp gülüp? Rahatga gelin. Gel Beysel, gel Gündar. Şu atama apama eceme жақсы şu dualardı kılıp, şuların nesine de insan ulutağız. İnsanlarımızın bari şular kavul olsun, kanca adam gelgen bolsa, kanca adam şeyde alakan jayıp pata vergen bolsa, şuların patalar kavul olsun. Kuda kalasa mına konakların ben jeyiştirip aldık, mına ulağı kaldı, esen aman ulağını ötközüp alsak, şu el esen aman çağıp oynayıp, kengire çağıp, şular ötközüp alatken esen aman. Amin. Muhunnak ha. Şu Mamtakam kılgan insanlarına Kudayım kavul olsun. Ağanlar tınç ötüp etsin. Geçetin ulaqtары. Barımız tınç bolalım için ıtmak bolup söylerim. Cenge. Ailemi. Şu kılgan insanlarımız bari şu kılganlarga tiysin. Sizlerge rahmat. Bari tuğan uruklar. Tınçaman ıtmakta olup şu esen aman şu ulaqtарды ötközüp kelgiler. Cadırap caynap. Ben Bişkek'te de söyleyip koyayım. Yani şu atağızga, apağızga, ecevizga atağı şu aşıt göz atağı şu gelgen elдің bari şu açtı ecep şu Kur'an okup şu geçti o şol kılgan emelerinizдің bari soğuk tiygen bolsun ata-enеңizге kalgan jağı bardı şu жақсы ötüp ketsin kalan. Amin ha. Amançılık, tınçılık versin. Kılıp atkan ihsanlarınızды Allah'ım özü kabul kılgan bolsun. Атабыз, апабыз, эжебиз, акабыздын уруктары шат болгон болсун. Алла Таалам ушу кылган ихсандарыбыздын соогунан ушу бир туугандарыбызды, ата апабызды, эжебизди
Firdavs бейіштеріне насip қылған болсын. Қалған жақындарыбыз, туғандарыбыз, ел жұртыбыз аманшылық болсын, тыншылық болсын. Мұндан бияққа жақсы күндеріңіз, тойларыңыз көп боламыз. Алла. Болды. Бисмилlah. Şort. Tip. Oşan nasıl olan düzge çıkıyorlar. Birinem çavuş bağla, birinem çavuş bağla. O şey organda çavuş. Мамдыкамның немесіне арналған, ашулағына арналған улақты тынш, жақсы, есен аман өткізгілі өкелерім. Үзі чұғыл бағла, ұрыш бағла, талаш бағла, тынш болалы, есен аман. Қана омин, Айдайыр, мен машинада барам. Tamam, yakta da maşına. Baştan benim var az bu. O plastik yakka. Qana atыңар, Аттанан беремсіздерге? Улақ шапқаны келдіңер ме? Қандай екен улақ? Болу табы, башталды? Ана улақ. Не қылытасы? Ке қолдан. Arkada kenar, ağzalda kenar. Tamam, yok.
Çağında kara çiçeğim. Şamal boğulan şağısın alıp ketip qo'ydilar. Qara taka ketdi ular. Ha. Qara ularga salmoqlar. Qana O, demek ulan var ғой ko'gat mingan. Qanchalik o'sha olibdi. Salto. Ketdi, ulan birov ketdi. Ulan. Запарить.
Koptum berra. Yatan aka. Bunu qanday qo'ysa o'shat? O ketadi mo'g'iz. Hozir qarasam ketadi endi. Ha, bundan bir basib qo'y. Bundan. Yapacaqsan? Ya qo'y, sindirasan. Hayam joq hozir o'z oladi. Hozir buni bunday qilaylik, ham yerdan dronning kadrini olaylik. Hayır, tasbih. Palvan. Qo'l ko'tar qo'y. Qo'l ko'tar. Çavandes, kana attın ey. At vermeye sana. Az ulan da itaat atap gidiyor ha. Nerede bir falan çavandes tirattı ha. Başındayım bir. At aldır vereyim mi çavası mı? Ha? Çaksan çavasın ha. Bu oldu bana azdır çakır ağzı bana. Hayırda cirat ulan dizdeyle azdır kıykır ağzı nereden. Şimdi ilk olan bir köteyim dedi.
Çamp gitti dedi. Ha bu to'xtab aytadi, qarab tursangiz. Ot. Nega? Bermeyin. Şekil olur. Bu mu var? Telefon. Yo, akılga. Kim bu? Yo, akılga. Akılga. Bering bir. Niye söyleyecek? Ahralarga pauzada.
Samarqand. Bugün Mahmut Aksakaldın ulağını ötközüp atıpız tuğandar. Jakşı ulak bolup atat. Gün açık. Şu Kuday tınçlılık bolup, şu jakşı oynap baldar. Sorundu alıp, şu Aksakaldın duasını alıp, jakşı ulak çağıp jürü örgüler. Mana tuğandar bugün Mahmut ağamın aşı olup atıptır. Aşının ulağı. Şu tınç ötük etsin hem. Balvanlar çağıp, tınçaman gelip, tınçaman çağıp, oynap kılıp tınçaman gelip. Ulak qanday oladi aka? Ulak жақсы oldu, öte жақсы oldu. Ne diyeyim ama şu hava maçta buna Kuda kalasa ikinci oyunda. Bugün şu marakesin жақсы ötközüp alsa, tuğum böyle uçlardık. Ulak жақсы ötüp sorun kaynağı öyle kaldı. Baktay çağır. Kalırlar çağır. Ne diyeyim? Kızı odat ya, burada. Mahmut ağabeyga aş berip atkan eken muna baldары eskerip jakşı iş kılıp atjat, ulak bolup atat. Ulak ötöt, tınç ötüp atat. Jakşı çağıp atjat baldar. Jakşı sayıp atjat. Emi şu baldarıyam atasın estep uşintip eskerip atkanına çoğun rahmat. Muna ulağı tınç ötüp ketse jakşı bolot. Bari jakşı bolup atat. Şu baldarına hem rahmat uşintip ulak beri üçüncü elge çay verip atjat. Tınç bolsun, tınçaman ötüp kessin ulağı ya. Amin, amin aytkanınız kesin aka. Aşağı. Aşağı. Burayı sakla, burayı sakla. Burayı sakla.
işte bak karda bulu öteyatlar. Korkup sırkap kettim. Kıza veririz bu. Hoşuma gittim. Azanatıp azamatlar namısqa bek. Şanday janıp alışıp, şamal menen jarışıp, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканы сык. Ала тону бел кылып, ата журтту дем кылып, абалтадан шок болот, ал олонгон от болот, а болбосо жок болот. Kırgızımdın jigitleri Düngürötüp, düngürötüp, düngürötüp Jerdin üstün tulpar kelek Dürkürötüp, dürkürötüp, dürkürötüp Dünya жүзүн şunkar kelek Kımındaşat kırgızlar, jımındaşat jıldızlar Alantkeni alardın arasında Çingiz бар Şukşurula, şukşurula, jigit şunkartsı yaktı bu. Zakındadı kız ulan, jakındadı boz ulan. Ana jetti, 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 ve koçaktap getti, getti, getti. Ak suyuga bek bolot, ak dostlukka çep bolot. Kızıl gülüm solbosun, kıdır bolup joldoşum. Kıran manas koldosun, Kırgızımdın jigitleri. Kızıl gülüm solbosun, kıdır bolup joldoşum. Kıran manas koldosun, Kırgızımdın jigitleri.
Azanatıp azamattар namısqa bek. Şanday janıp alışıp, şamal menen jarışıp, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканы сык. Ала тону бел кылып, ата журтту дем кылып, абалтадан шок болот, ал олонгон от болот, а болбосо жок болот кыргызымдын жигиттери. Дүңгүрөтүп, 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 жердин үстүн тулпар келет. Дүркүрөтүп, 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 дүйнө жүзүн шумкар келет. Кымыңдашат кыргыздар, жымыңдашат жылдыздар, аланткени алардын арасында чыңгыз бар. Алан кезет жомоктой, ак калпагын жоготпой, акыл эсин камчылап, ак кулагай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Учтумына, ай чүрөк бөче ак кубу. Шукшурула, жигит шумкарцы ак тубу. Закындады кыз улам, жакындады боз улан, ана жетти, бек очактап кетти. Ак сүйүүгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун кыргызымдын жигиттери. Алага чүп аргымактар арыш керек. Азанатып, азаматтар намыска бек. Шандай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканы сык. Ала тону бел кылып, ата журтту дем кылып, абалтадан шок болот, ал олонгон от болот, а болбосо жок болот кыргызымдын жигиттери. Дүңгүрөтүп, жердин үстүн тулпар келет. Дүркүрөтүп, дүйнө жүзүн шумкар келет. Кымыңдашат кыргыздар, жымыңдашат жылдыздар, аланткени алардын арасында чыңгыз бар. Алан кезет жомоктой, ак калпагын жоготпой, акыл эсин камчылап, ак кулагай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Учтумына, ай чүрөк бөче ак кубу. Шукшурула, жигит шумкарцы ак тубу.
чеп болот. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Алага чүп аргымактар арыш керек. Азанатып, 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 азаматтар намыска бек. Шандай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканы сык. Ала тону бел кылып, ата журтту дем кылып, абалтадан шок болот, ал олонгон от болот, а болбосо жок болот кыргызымдын жигиттери. Дүңгүрөтүп, 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 жердин үстүн тулпар келет. Дүркүрөтүп, 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 дүйнө жүзүн шумкар келет. Кымыңдашат кыргыздар, жымыңдашат жылдыздар, аланткени алардын арасында чыңгыз бар. Алан кезет жомоктой, алан кезет жомоктой, ак калпагын жоготпой, ак калпагын жоготпой, акыл эсин камчылап, ак кулагай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Учтумына, ай чүрөк бөче ак кубу. Шукшурула, 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 жигит шумкарцы ак тубу. Закындады кыз улам, жакындады боз улам, ана жетти, 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 бек очактап кетти, кетти, кетти. Ак сүйүүгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Алага чүп аргымактар арыш керек. Азанатып, 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 азаматтар намыска бек. Шандай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканы сык. Ала тону бел кылып, ата журтту дем кылып, абалтадан шок болот, ал олонгон от болот, а болбосо жок болот кыргызымдын жигиттери.
шукшурула, жигит шумкарцы яктубу. Закындады кыз улам, жакындады боз улам, ана жетти, бек бочактап кетти. Ак сүйүүгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Алагачып аргымактар арыш керек. Азанатып азаматтар намыска бек. Шандай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканы сык. Ала тону бел кылып, ата журтту дем кылып, абалтадан шок болот, ал олонгон от